Ni igikorwa kidasanzwe, ni igikorwa cyabereye ahangaha ibyumba ahazwi nko ku murindi wa byumba. Ni igikorwa cyateguwe n'ikipe ya APR ndetse ikipe ya APR Football Club ishyira mu bikorwa iki gikorwa. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu batari bakeya, dore ko iki gikorwa cyiswe APR ku ivuko, ndetse ni igikorwa cyamurikiwemo igishushanyo mbonera cya stade ya APR Football Club. Ngira ngo ibi ngibi nabigarutseho mu kiganiro twabanje, nababwiye ko ikipe ya APR Football Club igiye gutangiza umushinga mushya wo kubaka stade yayo, izaba yitwa APR FC Stadium. Ndetse iki gikorwa APR Football Club yamurikiyemo imyambaro y'abakinyi, ni ukuvuga ngo imyambaro abakinyi bazakoresha umwaka utaha w'imikino. APR FC yabimurikiye abafana ndetse n'ikirango gishya, dore iki ni logo nshya y'ikipe ya APR Football Club igiye kujya ikoresha mu guhera none mu mwaka w'imikino. Ni igikorwa cyabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Nyakanga 2025 mu rwego rwo kwizihiza imyaka 32 iyi kipe imaze ishinzwe, dore ko kwishimira ibikombe yegukanye ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Abayobozi b'ingabo z'igihugu, abayobozi ba APR FC n'abandi makipe, abafana n'abandi bantu batandukanye bitabiriye ibikorwa bidasanzwe byabereye mu murenge wa Kaniga. Ahanga mu murenge wa Kaniga ahazwi nko ku murindi wa byumba. Mbibutse neza ko ahanga ku murindi wa byumba niho nubundi iyi kipe ya APR Football Club yashingiwe, ishingwa bwa mbere, dore ko iyi kipe ya APR nahangaha yashingiwe ishingwa n'abakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda icyo gihe. Mu by'ukuri wabonaga ko ni ibikorwa bidasanzwe, wabonaga ko abafana bari benshi cyane, dore ko bashyizeho umwanya wo gutarama, bagataramirwa n'abahanzi batandukanye, aho twavuga nka Eric Senderi, uyu muhanzi rwose waririmbye indirimbo za APR ndetse n'andi makipe atandukanye. Uyu muhanzi wigaruriye imitima y'abanyarwanda batari bakeya, ari mu bantu bataramiye abafana cyangwa se abakunzi ba APR Football Club. Si ibyo gusa byabaye, dore ko habaye umukino udasanzwe. Ni umukino wahuje ekipe, mbese ni umukino wahuje abagize ikipe ya APR Football Club. Ubwo ndavuga ku ruhande rw'abayobozi, haba abayobozi ba APR Football Club ndetse n'abayobozi batandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda, dore ko yitwa General Mubaraka Muganga. Uyu nguyu rwose akaba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ni umwe mu bagaragaye muri uyu mukino udasanzwe, ndetse na Deo. Uyu nguyu Deo akaba ari we chairman w'ikipe ya APR Football Club, nawe ari mu bagaragaye muri uyu mukino, aho ikipe ya APR Football Club yakinye n'ikipe ya Gicumbi, ariko Gicumbi y'abayobozi na APR y'abayobozi, dore ko wabonaga ko ni ibirori byari biryoheye ijisho, ni ibirori byagaragaye neza rwose. Wabonaga ko ikipe aya makipe yakinye iminota 50, ni ukuvuga ngo iminota 25 kuri 25. Wabonaga ko ni ibirori byari biteguye, ni ibirori rwose byari bisukuye cyane, dore ko iyi kipe ya APR Football Club yanerekanye abakinyi, ni squad izakoresha umwaka utaha w'imikino. Abakinyi bayo bose tuzagenda tugaruka mu mikino cyangwa se mu makuru y'imikino agiye atandukanye. Gusa icyo wamenya nuko byari ibirori byiza, ni ibirori byitabiriwe n'abantu benshi cyane, biganjemo abari bambaye umukara n'umweru, birumvikana nk'abafana b'iyi kipe idasanzwe. Inshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka mbashimwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo tuze tubana uko buke nuko bwije. Mwibwire ngo kora no kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Nanjye ndi hano kugira ngo nzajye mbagezaho amakuru akomeje kugenda avugwa mu bintu bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.